كي سعر كي رخم كي فحتر كي تقالس كي مكته حالة يلنز تعوت سلجن سرح نسرح 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 سرح كبرتي سلام تغطات نايس channel كمي كنيكم كمي تخونوا سناي كتكونوا ناي وتر مني وتيو ابز channel زي بفلاي ابز حلفه وانا بزعبا قطبانه عالم زدسس ارساب زغبرلو جورجو تبنازل خبريتا قداسيو انتاي كنغبري خات مخرنا نابي قصنا خنكيد انتاي كنغبر غنزبنا بخمي كنحزو نابي كنبلو زبل بزح حطوطات زمصني كفيديو بيوتيوب ابستفلالي كورنعاتنا عالم ابستفلالي درجه نايكو طبعا زركب سب حدا حبريتان مخرن نغتب امبار نزا حبريتا زيادة نوع الحساب انا ديكم كس ليك اونتي نايزي كم زوان زخوني اب تاريخ دما تزلع على كبر زوهابو انفستر مخر خبنا كنت بينا ورن بافت قال كابتوم اب عالم زلع على السليبريتد ويكا كبر زوهابو بعود انفستمنتيو كان ريينا سلامتاي مخانو بجنزب اب كاب ستوك ماركت فليز بلا اتاويتات مغبار ترايدي كونس نتجنزبون بلغاسنت نابكالوت جبرسناي محبر لاي نابنت بيل اند ميليندا جيتس فاونديشن بليونز اوف دولارز كم تشاريتي الذهبي لغاس بزفلاتي سلازي ገንዘብ ናይ መምጻእ ክለት ራይደ ኮነስ ገንዘብ ናይ ምልጋስ ክለቱን ዘለዎ ሰብ ኣብ ቆጠባና ዓለም ድማ ዓብ ክብሪ ዝወሃበ ሰብ ክንሪና ከና ዋሕኩ ቀጥታ ምስ ኮይና ክንሪና ተሓበሬታ ምክንያቱ እቲ ምኽሪ ዝበለፀ ካብ ወረን ባፈት ክመጽእ ዝኽእል ስለ ዝብል ሕጅና እውን ከዲና ጽቡቅ ጌርኩም ስምዕዎ ከብርሃልኩም ያነ ክሳብ መወዳእታ ናተይ ምኽሪ ድማ ኣብ መወዳእታ ክበኩም ያነ ካብቲ ናቱ ዝተመርኮሰ ብኸመይ ስጉምቲ ክንወስደሉ ንኽእል Let's go. Warren Buffett is known today as one of the best investors to ever live. If you had invested just $1,000 in his investment company, Berkshire Hathaway, when he took it over, you would have over $21 million today. Warren Buffett ኣብ ዓለም ጋር ካብቶም ዝኸበረ ዝበለፀ ኢንቨስትመንት ውፅኢት ከም ዝኻለዩ $1,000 ነዚ Berkshire Hathaway ትበሃል ካምፓኒ ናቱ ንሱ ማኔጅ ዝገብራ ኣብቲ ንሱ ዝጀመረሉ ግዜ 1,000 ኢንቨስት እንተንገብር ነርና ኣብዚ እዋን እዚ $21 ሚልዮን ኮይና መሃልወት $1,000 ናብ $21 ሚልዮን ከዕብ ዝኻለ ታምራታዊ ዕብየት ዝገበረ ፍሉይ ሰብ እዩ ስለዚ ክንሪአና ገና ደናቕ ተግባራቱ Even with the recent market crash. This is an average return of around 20%, which exceeds the return of the S&P 500, which has an average return of 10% yearly. Now, how did ዝበዛሕና ኣብ ዓበይቲ ፋንድስ ከም ባለ S&P 500 ኢንቨስት ተገይርና ብትኽክል መንገዲ ማለት እዩ average ዓመት ብዓመት 10% ክረክብ ንኽእል ወረን ባፈት ግን 10% ዓመት ድሕሪ ዓመት ን 34 ዓመት ከፍር ዝኻለ ፍሉይ ሰብ እዩ Warren Buffett gets such great results and become one of the richest men in the world. These results came from investing in companies and following a set of key principles that we'll cover in this video. So here are the 6 investing principles of Warren Buffett. Number 1, cash is never a good investment. This is something that goes with your philosophy today. Get out of cash and get into assets because we don't know what's going to happen to the dollar. Well, cash is always a bad investment. I mean, when people said cash is king a year ago, I mean, that's crazy. I mean, cash wasn't producing anything and it was sure to go down in value over time. And then you always want to be sure you have enough. I mean, it's like oxygen. You want to be sure it's around, but you don't need to have excessive amounts of it around. And cash, we will always have enough cash around. But anytime we have surplus cash around. So, تنشدش تحققاتنا investmentنا ورن بافت هنا خلينا قدامي تحققناته دما cash is not a good investment. ገንዘብ ብካሽ ሒዝና ዘለና ጽቡቕ ኢንቨስትመንት ኣይኮነን ይብለና ኣሎ ምክንያቱ ካሽ ኣብ ባንክ ተቐሚጡ ምስ ግዜ ዋጋናቱ ወይ ከዓ ናይ ምግዛእ ዓቕሙ እና ሃመመና ጎደለ ዝኸይድ ኢንቨስትመንት እምበር እናወሰኸ ዝኸይድ ኢንቨስትመንት ይኮነን ኣብ ክንዱ ናብ ካልኦት ቫሊናቶም እናወሰኸ ዝኸይድ ዕብየት እናገበሩ ዝኸዱ ኢንቨስትመንት ክሰጋገር ኣለዎ እዩ እቲ ምኽርናቱ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ካሽ ኣለና ምክንያቱ ካሽ ካበይ ዝመጽእ ፋብሪካ ኣለዎ ፋብሪካ ድማ ሴንትራል ባንክ ወይ ፌደራል ሪዘርቭስ መንግስቲ ዘፍርዮ ስለዚ ኩሉ ግዜ ብዙሕ ካሽ ከፍርዩ ክሰርሑ ፕሪንት ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ወረቐት ስለ ዝኾነ ድማ ኣነ ንሕና ኩልና ኣነ ንስኻትኩም ብዝገበርናዮ ብዝተኣማመናሉ መለክዕ እዩ ክብሪ ዘለዎ ኣብ ታሪክ ተመርኪስና ኻ ኣብ ዝሓለፈ 100 ዓመት ወይ ቅድሚ ንልዕልዩ ዋጋ ናይ ካሽ ናይ ዶላር ናይ ዝኾነ ባጤራ እናሃመመ ዝኸይድ ይብለና ስለዚ ካሽ በብዝሕ መሓዝ ኬጋ ይብለና
I'm unhappy. I mean, I would much rather have good businesses than cash. And we found a chance in the last year thereabouts to deploy. We came in with something over 40 billion in cash, Right. and we've got about 20 billion now, and we've had some earnings. So we put a lot of cash to work, and I like it. No, I'd much rather own a good business than have cash. So ብዙሕ ካሽ ነይርና ዝሓለፈ ዓመት ብትክክል ናብ ዝግብኦ ስለ ዘዋፍርናዮ ካብኡ ውፅኢት ክንረክብ ክኢልና ካሽ ንነፍሱ እንተዘየስርሕካዮ ግን ዋጋ የብሉን በንጻር ዋግኡ እናሃመመ ይኸይድ And it is a hedge against the dollar? Well, you can say all assets are a hedge against the dollar. I mean, but all you know is that the dollar is going to be worth less 10, 20, 30 years from now. I say worth less, not worthless. Right. You want to watch that. But it will be, you know, and that's true of almost every currency that I can think of. The question is how much it depreciates in value. But cash is not a place to that. Number 2, ናብ ዌብሳይትና ድራር ሂወት ዳት ኮም ኬድኩም ዶ ትፈልጡ እምበር ኣብዚ ዌብሳይት ዝተፈላለየ ንኹልና ክጠቅም ዝኽእል ኮርሳት ኣለና ገለ ካብኡ ናይ ስቶክ ማርኬት እንታይ እዩ ብኸመይ ይሰርሕ ኣበይ ይርከብ ብኸመይ ኣነ ብንእሽተይ ገንዘብ ኢንቨስት ክገብረሉ ይኽእል ንዝብል ዝሕግዝን ተግባራዊ ናብ ስጉምቲ ዝወስደካ ትምህርቲ ኣሎ እሞ ራይዎ ካልእ ብዛዕባ ቢዝነስ ካብ መባእታ ክሳብ ቢዝነስ ተኣቱ ክሕግዝ ዝኽእል ትምህርቲ ኣለና ናይ ኮምፒውተር ክእለት ንዘይብልኩም ካብ ፈለማ ክሳብ ዕብይ ዝበለ ደረጃ ዝሕግዝ ትምህርቲ ኣለና ቪድዮ ኤዲቲንግ ክትመሃሩ ተደሊኹም ንኤዲቲንግ ዝሕግዝ ብቴሌፎንኩም ይኹም ብኮምፒውተር ዝተፈላለዩ ኮርሳት ኣለና ብክኢላታት ዝተቐረበ እዩ ብቕልል ዝበለ መንገዲ ድማ ቀሪብና ኣለና ኣብኡ ይርከብ ናይ ቋንቋ እንግሊሽ ትምህርቲ እውን ኣለና ስለዚ ይጠቕመና እንትልኩም ከይድኩም ካብቲ ዌብሳይት ሓበሬታ ወሲድኩም ናብቲ ኮርሳት ኢኹም ክትዓብዩ ትኽእሉ ታንክ ዩ Could have a cube. If you owned all the gold in the world, you could have a cube that would be 67 or 68 feet on a side, and you could get a ladder and you could climb up on top of it. እዚያ ካልይቲ ፕሪንሲፕል ናቱ ድማ ኢንቨስት ኢን ፕሮዳክቲቭ ኣሰትስ እንታይ ማለት እዩ ንወይ ዝበለት እንተና ዝብል ብሕፅር ዝበለ ክነግረኩም ንኣብነት ወርቂ ንውሰዶ ወርቂ ቫልዩ ኣለዎ ክብሪ ኣለዎ ምስ ግዜ ድማ ዋጋ እናወሰኸ ዝመፀ ካብ ጥንቲ ድማ መዕቀቢ ናይ ሃብቲ እዩ ዝቁፀር ፕሮዳክቲቭ ግን ኣይኮነን ወርቂ ብገዛኻ ቀሚጥካዮ ዘፍርዮ ነገር የብሉን ክትሪዮ ትኽእል ክትስዕስዓሉ ትኽእል ከተብለጭጨሉ ትኽእል ገዛኻ ከተብለጭጨሉ ትኽእል ካብ ወፃኢ ግን ፕሮዳክቲቭ ኣይኮነን ኣየፍርን እዩ መኪና ይሰርሕኒ ታኒካ ይሰርሕኒ ወይ ከዓ ሕርሻ ወይ ገላ ይገብርኒ ስለዚ ፕሮዳክቲቭ ኣሰት ኣይኮነን that's why እንታይ ብለና ነው ፕሮዳክቲቭ ኣሰት ከም ካምፓኒታት ድዩ ከም ሪል ስቴት ድዩ ከም ገለ ነገር እንዳርሒስካ ግን እሱ ንካልኦት ሰባት ብምግልጋል ንኣብነት ናይ ኣፕል ብርክ እንዳርሒስካ ኣፕል ቴሌፎናት ድያ ኮምፒውተራት ድያ ገለ ጌራ ንካልኦት ሰባት ተገልግል ኣላ ፕሮዳክቲቭ ኣሰት እዩ እዚ ወርቅ እንተኮይኑ ግን ፕሮዳክቲቭ ኣሰት ኣይኮነን በዚ መልክዕ እዚ ወረን ባፈት ንቢትኮይን እውን ክሳብ ሕጂ ፕሮዳክቲቭ ኣሰት ኣይኮነን ኢሉ ስለዚ ኣምነሉ ኢንቨስት ኣይገብርን እዩ ምክንያቱ ሒዝካዮ ካብ ኮፍ ትብል እምበር ብኡ ዝስራሕ ነገር የለን ወረን ባፈት ኩሉ ኣብ ቢዝነስ ኢንቨስት ዝገብር ትካላት ድማ ንሰባት ስራሕ ይፈጥራ ኣቁሑት ገይረን ሂወት ናይ ሰባት ክቕይራ ፍትና ብመንፅር ድማ ዕብየት ይረክብ ስለዚ ፕሪንሲፕል ናቱ ኣብ ኢንቨስትመንት ማለት እዩ ኣብ ፕሮዳክቲቭ ኣሰት ኢንቨስት ክንገብር ሪኮመንድ ይገብረልና ማለት እዩ ካልይቲ ነዚኣ እዩ ብሰፊሑ ክዛረበላ ፈቲኑ so let's go to principle number 3 ሓነዚያ ንወዳይ ሞ We think can be delivered from the productive assets that we own and how we can utilize that capital in acquiring more productive assets. Number 3, stay in your circle of competence. Defining your circle of competence is the most important aspect of investing. It's not how large your circle is. You don't have to be an expert on everything. But knowing where the perimeter of that circle of what you know and what you don't know is and staying inside of it is all important. Tom Watson Sr., who started IBM, said in his book, እንታይ ብላሎ ኣብታ ንስኻ ትፈልጦ ኤሪያ ወይ ከዓ ዓውዲ መውሰድ ኣብ ኢንቨስትመንት ብፍላይ ኣብታ ኮር ኮምፒተንስ ናትካ ኤሪያ ኦፍ ኮምፒተንስ ናትካ ሰርክል ኦፍ ኮምፒተንስ ናትካ ዶብል እንታይ ማለት እዩ ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ ክትፈልጦም ኣይትኽእል ኢኻ ናይ ፋርማሲቲካል ኩሎም ክትፈልጦም ኣይትኽእል ኢኻ ናይ ኤነርጂ ካምፓኒስ ኩሎም ኩሉ እቲ ኢንቨስትመንት ዓለም ኣዝዩ ሰፊሕ ግራት እዩ ኩሉ ክትፈልጦ ምፍታን ድማ ካብ ኩሉ ምትራፍ እዩ እንታይ ደኣ እቲ ስኻ ትፈልጦ ነገር ኤሪያ ንስኻ ኣብቲ ኢኮኖሚ ንስኻ ዝርዳእካ መሓዝ ኣብቲ ኤሪያ ናቲ ሰርክል ኦፍ ኮምፒተንስ ናትካ ድማ ብዕምቆ ትፍለጦ እዚኣ እታ ምስጢር ይብላ ኣሎ ዝበዝሐ ሰብ እንታይ እዩ ዝገብር ናብትን ይናወፅ ንኩሉ ክፈልጦ ንኩሉ ብርኪ ኣፅኒዑ ክገብሮ ይደሊ ኣይከኣልኒ ታውዘንድስ ኦፍ ብርክታት እዮም ዘለዉ ንነፍሲ ወከፍ ከተፅንዖም ተኮይንካ ድማ ግዜ ይብልካ ንኩሉ ግዜ ይብልካ እዩ ዝብለና ዘሎ ብሓፂሩ he said, I'm no genius. He said, but I'm smart in spots. I stay around those spots. And that is the key. So if I understand a few things and I stick in that arena, I'll do okay.
And if I don't understand something, but I get all excited about it because my neighbors are talking about it, stocks are going up and everything, they start fooling around someplace else. Eventually I'll get creamed, and they should. Number 4. تايبلالو እታት ፈልጣ ነገር ጸባብ መትኹን ኣብታ ከባቢ ኣደማ ተጠበል እዚ መለክ ኣብነት ናይ ወረን ባፈት ቴክኖሎጂ ብዛሕ ይርዳእኒ ቢል ጌትስ ቀዳማይ ዓርኩይኒ ወረን ባፈት ዕሩኽዮም ብጣዕሚ ቀረባ ዕሩኽዮም ኣብቲ ቀደም ማይክሮሶፍት ክዓቢ ከሎ ኣብዚ ካምፓኒናተ ኢንቨስት ግበር ኢልዎ እንታይ ፈልጥ ኣነ ብዛዕባ ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ንዓይ ሓድሽ ነገር ኣይፈልጦን ኢሉ ኢንቨስት ኣይገበረን ደንጉዩ ኣብዚ ዋን እዚ ድሕሪ ቅድሚ ክንደይ ዓመታት ናብ ኣፕል ኢንቨስት ገይሩ ንመጀመርያ ቴክኖሎጂ ማለት እዩ ስለዚ ቀስ ኢሉ ኣብታ ዝፈልጣ ኢንቨስት ገበር ኣብታ ዝፈልጣ ኢንቨስት ምግባር ድማ ናብ ዝለዓለ ኸይዱ ስለዚ እንታይ ይገብር መጀመርያ ነቲ ኢንቨስት ዝገብረሉ ዝደሊ የጽንዖን ይፈልጦን ድሕሪ ኣብኡ ይስጉምቲ ዝወስድ ኣብ ኩሉ ፈንጣሕጣሕ ኣይብልኒ ንሳ ድማ ሓንቲ ካብቲ ምስጢር ናይ ዓወተ ይብላ Evaluate companies first. You can't keep always trying for the average person who's maybe never bought a stock before. What's your advice about that? You can't constantly sit there and wait and say, oh, it's going to go higher, it's going to go higher. We don't even think about that. What we think about is how much is it selling for? How much do we think it's worth? When we bought it at 35 billion effectively, I felt the company was probably worth at least 100 billion. How did it come to your attention? How do you find a stock like PetroChina? I sit there in my office and I read an annual report, which fortunately was in English, and it described a very good company and told about the oil reserves, told about the refining, told about the chemicals. እንታይ ኢላቶ ከመይ ጌርካ ሓደ ካምፓኒ ሓደ ቢዝነስ ጽቡቕ ኢንቨስትመንት ምዃኑ ትፈልጥ እሞ ኢንቨስት ትገብረሉ ብኸመይ ትሕግዞ ኢሎ እዚ ሕጂ ቀዳማይ ወላ ወረን ባፈት ኣብቲ መወዳእታ ዝብሎ እዩ እዚ ነገር እዚ ትዝኸበደ ስራሕ እዩ ስቶክ ኣናሊቲክስ ወይ ከዓ ሓደ ብርኪ ንሓደ ቢዝነስ ኣጽኒዕካ ክገዝኦለኒ ዶ መዓስ ክገዝኦለኒ ብኸመይ ክገዝኦለኒ ምባል ኣዝዩ ከቢድ ተሓበሬታ መልዩ ዘሎ ንኣብነት ከም ኣብነት ከምቲ ጆክ ኩሉ ግዜ ተዋዛሒ ስለ ዝኾነ ፋይናንሻል ሪፖርት ናቶም ኩሉ ግዜ ብእንግሊሽ ተቐረበ እዩ ስለዚ ንዑ ከተንብብ ትኽእል ኢኻ ኦኬ ክርዳእካ ይኽእል እዩ ከም ወረን ባፈት ቫሊ ናይ ሓደ ብርኪ ንኽትፈልጥ ግን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ኩሉ ግዜ ወረን ባፈት ትሑት ስለ ዝኾነ ኣቕሊሉ እዩ ዝነግሮ ነገራት ስናሪ እዚ ኢንቨስትመንት ሓያል ዓመታት ሕሊፍ ኣለኹ ንሓደ ብርኪ ትኽክል ኣብ ግዜኡ ፈሊጥካ ካብ ፋይናንሻል ስቴትመንትስ ኣንቢብካ ስጉምቲ ንኽትወስድ one of the hardest tasks ስለዚ ኩሉ ግዜ ነዚ ናይ ወረን ባፈት ንዑ ክመስል ኣይንኽእልን ኢና እንተኽኢልና ካብቲ ካምፓኒ ናውቲ ፖርትፎሊዮ ክንሕዝ ኣለና ገለገለ ሰብ ወረን ባፈት ዝገዝኡ ኣለዉ ግን ወረን ባፈት ዝገዝኡ ሎሚ ተገዚዎ ፅባሕ ኣይትፈልጦን ኢኻ ድሕሪ 3 ወርሒ ፋይናንሻል ሪፖርት ኮርተርሊ ሪፖርት ክገብሩ ከለዉ ክትፈልጥ ትኽእል ስለዚ ኣብ ውሽጢ 3 ወርሒ ብዙሕ ምቅያራት ተገይሩሎ ብሓፈሻ እዚኣ ክእለት እዚኣ ወላ እኳ እታ ዝበለፀት ኣብ ኢንቨስትመንት ዝኾነት ከም በዓል ወረን ባፈት ጥራሕ ዝፈልጥዋ እያ ኣነ እውን ከም ጆርጆ እዚኣ ኩልና ክንገብራ ንኽእል ኢና ክብለኳ ይከ everything else. And I sat there and read it, and I thought to myself, this company is worth about 100 billion. Now, I didn't look at the price first. I look at the business first and try and figure out what it's worth, because if I look at the price first, I'll get influenced by that. So I look at the company first. I try to value it, and then I look at the price, and if the price is way less than what I've just valued it at, I'm going to buy it. Number 5, play big and don't waste opportunities. All mission is what. So كل جزء ورن بافت ناتو برنسيب نتايز قبر نت business invest قبر so أنا عجنا عملتنا حبشة قبر خلوه إذا حبري تازي كبيرين أنا زخونة business بوشتو كن فلتو أين خلينا تزي تسلا عند حريقة ماكينات رايلو تحت تكنولوجي لو وانتاي متعيناتو استراتيجينات انتايو نبي قصي خير له قالوا تورادر تخنتاي قبر له كار اندستري دي قال تكنولوجي اندستري انت عينت كومبيتيشن له زخونو أصنع كاغا سقوم تخطوس زالكا which is very hard normally abnormal زي كبيري سبوناجر right now كل عين business discounted كوين له بسن كتزله له كنتات this is a lifetime opportunity يمزلو حد أبيوت كل جزء كم زنا هلو منها investment عدلها يفترني عبزاس عدزيا يقول لهم كعبزاس عدزيا زمان صحيح توارح مالتشو بوان ما تنجمركا ما تقولوا خاز بالت مخرياتو اتباتم زبال تحتي معاسك بتصحيو زجهرت رايز فلتو even ورن بافت يفلتوني لازم ورن بافت هو يجزيز ولا بزوان زي مع عد جنزب خزينة صنع كاش مالتشو مولو تكاشناتو بب من جدو ناب كامبانيات ناب بركتات invest يقبرلو ورن بافت أبركتات راي invest يقبر حدا عارف زي تكاب نت business يجوزو وما management جيريش يسرعو كان يجزي خا بركناتو نابنت كبابي 10% دي قالت ني أبل وكان يتم عند ايفون كامباني مالك او انفستمنت اللو ماسك جزيو ماسك شتاين فلتنا تغير لي اجين زبرك جزو زايت زاي بلنا كي جاي كم وقت بالمعناته كم تنس زبلو مصنع تقدبر لك يزلزلو اكن بخون بكن كلمه مرجعات لنا ورا بافت بعد مخرجنا مالتي Way bigger than commission. There's big opportunities in life have to be seized. We don't do very many things, but when we get the chance to do something that's right and big, we've got to do it. And even to do it in a small scale is just as big a mistake almost as not doing it at all. I mean, you got to grab them when they come. أبيوت عدلات صحت جزيهم زقاتهم يبلنا له زم عدلات كقات منا خلوا كن عزوم كنت كمالهم كنت بتقام علينا أنت حليفهم نعي من لسونيو
ወይ ቀልጢፎም ኣይመለሱን እዮም so ሓንቲ ካብቲ ምስጢር ናይ ዓወት ንዕውታት ካብዚ ዕውታት ትፈልዮም እታ ዕድል ናይ opportunity ትባሉ ዕድል ክትመፅኦም ከላ seize it ሓዛ ተጠቀመላ ንኣብነት እዚ ዋን እዚ ሕጂ ዘለና ንዝፈልጡ ገንዘብ ክሕዙ ንዝኽእሉ ኣብ ፍልጠትን ኣብ ትምህርትን ኢንቨስት ክገብሩ ዝኽእሉ መፅሓፍቲ ከንብቡ ዝኽእሉ መንገዶም ከለልዩን ዝኽእሉ እቲ ዝበለፀ ድሕሪ 10 ዓመት ድሕሪ 5 ዓመት ዝበለፀ ውፅኢት ሒዝካሉ ትወፅአሉ ግዜ ድሕሪ 2 ዓመት ድሕሪ 3 ዓመት እዚ ክራይሲስ እዚ ምስ ሓለፈ ቢልዮነር ኮይኑ ሚልዮነር ኮይኑ ከምዚ ኮይኑ ዝብል ወሬ ነዚ ሶሻል ሚድያ ከፅመማ እዩ መዓዝ ፈሊጥናዮ እዚ ንዓመታት ኣይትኽኢሉ ኮሮና ምስ መፀ 2023 ድብ ኢሉ እቲ ማርኬት ኣብ ሓፂር ግዜ መብዛሕትኡ ሰብ ዓለም ክጠፍያ ክድምሰስ የብል ነይሩ ጎራሓት كمبالو ورن بافت كومون بمولهم نتبركتات 30% 20% قولي لغلو بق بيلومو إيلون ماسك تحريش الشوارعي كاب 10 بليون زنبرو لا قدامي كالاي سالساي زهبت مخوين جيف بيزوس 3 بليون تاي مالتي اب حصير غزي زيت عدنا هبت تفطير مالتي سو زي مدرغ زي ولا قا سنبادنا فرانت كغزليون تخونه تخكلنيا سغونت ندوس دغن اتزبلته opportunity زفطر غزيون እዩ ኢሉ ወረን ባፈት በተደጋጋሚ ይገልጽ ማለት እዩ so እተን ሓምሽተ ፕሪንሲፕልስ ከደግመርኩም ቀዳመይቲ ብዙሕ ካሽ መሓዝ ትርጉም የብሉን ብላለሁ ካሽ ወይካ ጥረ ገንዘብ መሓዝ ዋጋ ናቱና ጎደለ ይስኸይ ምስ ግዜ ስለዚ ኣብ ፕሮዳክቲቭ ነቲ ኢንቨስትመንት ናትካ ኣብ ፕሮዳክቲቭ ናብ ቁጥር ክልተ ኸይና ኣለና ናብ ፕሮዳክቲቭ ኢንቨስትመንት ኣጽኒዕካ ኢንቨስት ግበረሉ ፕሮዳክቲቭ ኣሰት ዝበሃል ከንታይ እዩ ብርክታት ገዛውቲ ካልኦት ዓይነት ገለ ከፍልዩ ዝኽእሉ ትካላት እዚ ፕሮዳክቲቭ ኣሰት ዝብሎ ወረን ባፈት ወርቂ ኣይኣምነሉን ወረን ባፈት ምክንያቱ ኣብ ሓፂን ገንዘበይ ኮፍ ኣይብሎን ትርጉም የብሉን ኣነ ንክሰርዕ ዝኽእል ንዓለምና ንክቕይር ዝኽእል ኢንቨስት ዝገብር እዩ ዝብል ስለዚ ኣብ ብርክታትን ናይ ሪል ስቴት ካምፓኒታትን ኣብ ኦም ኢንቨስት ዝገብር ዝያዳ ድማ ኣብ ብርክታት ናይ ካምፓኒታት እዩ ኢንቨስት ዝገብር እሱ ድማ ዝበለፀ ውፅኢት ከምፅእ ዘኽእሎ ሶ ወርቂ መሓዝ ጌጋ ወይ ቢትኮይን መሓዝ توتال حماقة يبني مست برينسيب ناتو برينسيبل سلزلو بات برينسيبل ناتو لك عنون اب كل انفستمنتين ورن بافت يزختل ولا نسوس قبر انت دي قبركو نسو ادفايس بنا ايه يزختل مالتي مغنياتو نسوس قبر قبر عاوني بلي كندو يكون كنان stay in your circle كل غزيه ات انفست قبر لتغل مجمريا ازنا عيو تمهر فلوتو ابت زفلت كايريا دما تطوبل قدمنا كال مخاكا نت تخذ زلخه ازنا عيو فلوت يزبل الناس نعو كيف كابتن عبد كزل المفتان جزية مبخانن جذب كم مبخانن إيه بلنا أربعة بتي إنفست قبله جاي مستقطر 3 خيدا توم كامبانيات فليكا زعجوا وان هجي مفلاتة اللي كان مبزحتهم عبيت كامبانيات وكا بلوز على بيزنسز قولي له مالو سبست تكملهم كم زلوا معدل كفت أركان لكن أي تباخنو مخنياتو كل جزية كدقم سلزيك يبلنا مبار ناتي أدفايس كله تياب تتمرت ناتي زمهرون انتخونه نزنا ورن بافت تمرتي ابزح ناتي كفالنا ستوك ماركت تمرتي تقسطات ناتي يزتكم ولا بورتفوليوز قبرو نسو ادفايس قبرو تايزبل نخلو كماي ستوك ماركت عامتات تمكرن تزيبلكا نت ماركت اكيبكا استراتيجيك منجدي ناي حدا هاجر ناي حدا سيكتور ناي حدا كم زي كونه ناي بزحات هاجرات انفستمنت برودكتس بحازه كباسكت هيسكا اب بورتفوليو نات كاغميت كان علو كله عقل غير تاخذ كتوللكا جنزب دما بسيستماتيك اللي كتقول لك سو نزيد ما ابتناتي تمرتي ام هيري ابو حسبوتا كما يجر كان انفست قبر كما يجر كاكونت خفت يا مالتي سز مجمريا كل كونسبت يمهر مصحف ريكومند يقبر زنبب كارت مرت وصاي مودات دما لنفسه كفاف تهاجرو بز واحد جنزب ب100 ديو 500 ديو بشعدي كم هاجر كم حقو بخميك الجمر تخل عريه يبكس مالتي وتومي تعمل نايز بزحات ما يربالو ببزحات ما كتاكم خليك فلا يزوان زي توم سايت معاركم تي بورتفوليو ناتنا تحت وريد له جزيو ناي ورن بافت بورتفوليو تحت وريد له ناي everyone ناي تسلا جنزب هابتي ناي ايلون ماسك بخندي بليون غدي له everyone ناو تو ماركت فاليو ناي اسات ناتو غدي له مخنياتو the whole market تحت وريد سلازله እዚ ማለት ግን እቶም ለባማት ከም ወረን ባፈት ገንዘበይ ጎዲሉ ዘይኮነ በቲ ዝነበሮም ካሽ ሕጅማ ዓትዮም ክገዙ ዝጅምሩ ድሕሪ 2-3 ዓመት ድማ አንተራት ኮይኖም መሊሶም ሃብታማት መሊሶም ይብቱም ድኻታት መሊሶም ይደኽዩ ዝበሃል ካብዚ ምክንያቱ ድኻታት ኣብዚ ከምዝዋን ገንዘብ ሒዞም ስለ ዘይጸንሑ ነቲ ትክክለኛ ኢንቨስትመንት ክረኽብዎን ክገብዎን ኣይክእሉን ዋላ ዲስካውንት እንከሎ ድሓር ግዜ ምስ ሓለፈ ድማ ወላ ሓንቲ ለውጢ የብሉን ህይወቶም እቲ ዶላር ዋጋ ድማ ናጎደለ ኸይድ እናሃብረና ኸበረ ኸይድ ትኽነት ድማ ናበርትዐ ኸይድ ስለዚ ነዚ ፈሊጥና ስኩምቲ ተወሲድና ግን ህይወትና ንክንቅይር ዝበለፀ ዕድል ኣለና እዚ ምኽሪ እዚ ድማ ድሕሪ ፈቲኹሞ ነዛ ቪድዮ ላይክ ኣብዋ ናብ ካልኦት ክትባፃሕ ሸር ግበሮ ብዙሕ ክጠቕሞም ትኽእል እያ
كم وتر دماء كم فيديوهات قبل لكم ينابلكم نالو مارس سبزهم ودينا كالك سب نرخب دحمكم تصبغوا تشاو